بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والا خدا خواهد الکی دهی رحمت رمضان هم رفت، ندونستیم چه خیر رفت. والا خدا خواهد دهی مغفرت آمد که رمضان بر سه دهه تقسیم بندی شده است. دهی اولش دهی رحمت، دهی میان دهی مغفرت و دهی آخران باشد نجات از آتش جهنم است. خدا من هم به مراد مقصد نیکی دینی و دنیا رساند. الهی وطن عزیزم همیشه الهی همیشه وطن عزیز ما را سرسبز و خرم، مردمش را سرجم گرداند. صلح و ثبات در وطن عزیز ما حکم فرما باشد. السلام علیکم و رحمت الله. و کسانی که به کانال همراه میشوید دوستان حتما یک لایک بزنید، چون به لایک افیر و نوارها نه آنقدر فیض فتوح دارد. چون لایک است که این لایک رو نوار رو به دیگرها پیشنهاد میکند برنامه یوتیوب. اولین بیننده ما امردین مومین، خوش آمدید اکو، سلامت و سربلند باشید. خیلی که ما گفته در آمدید، خداوند به مراد و مقصد نیکترین شما را رساند. چی؟ نه بای مرسدس سلام. من خدا خواهد اکو دلتون پر، خدا خواهد من به درگاهش قبول گرداند. من گوشت برنج و سبزی و دیگرها را همچنین شیرینی ها را خدا خواهد آورزها دیگر من دوگو باشد. چون شما نه آمدید اکه ملاحظی جای شما رو گرفتم. مومین است میگم که ملاحظی ده همونجا خداوند سلامت دارد. سه تو за خودت в эфир лайкайте, пожалуйста. Лайкну босамыз akalar, bosamiz. Kommentarlarni yozamiz. Ho'jboy tinglashmi? Лайки. جزم مرد اکو باره مرگ مرده گم نزنیم. اینجا همش خوش خورسندی خنده ملا صالح سلام گوی مرسدس خال محمد باشند. نه خال محمد این روز نیستن. السلام علیکم akalar Qashqadaryodan salomlar. Alaykum salom. Charchamasdan yuribsizlarmi qarindoshlar? Vladimir Viktorovich bachagoni qanday sen birinchi layk meni bo'ldi. Kattakon rahmat aka.
birinchi layki uchun. Shuni va qo'sh minut yurmaymiz endi. Xining mehring. Xining mehring. Hattan Asror Islamov. Biz Machodan. Budeme vedrom koloko ne jidom ekne. Be çiz ekne vedrom pro. Alloh o'zi pullasin. Diyorbek Husanov, Mulla Solan jazini xiran kasal deyshadi. Kamera Mercedes kuzme shinoqda. Eşmos ya Mercedes. Numtu. Dodatu ya dekçi oşkay. Numtu mundial. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Az Vladivostok va shimo. Faqat suxanay negzinid. Suxanay nekizilid. Amri deng. Aka muloyidi xizmat qilgan, yappo. Amri deng agar kim muloyidi hayal jazim. Asror Islamov. Afg'oniston umi yo'q aka. Bu yer Tojikiston. Tohirjon, assalomu alaykum. Boshlab yuborimdan kuch quvvat bersin Alloh. Rahmat sizga. Duoingiz uchun rahmat. Shahribin To'irov. Ijodan biday osh masjoda biyo aka. Mehmon meshi. Qurbonim hamonja inshaalloh. Bacha Angliya. من راسچات کرده کاش مول اکومند کرده اول وقتی باید شود که جذب پارتی اروپاش میگنم و امردی بیخبر میمونم میراث تالگیم السلام علیکم قلایسین جخصه من رفته جم تلو ریزه کن شب میرم مالا دوخه شیرینی را اومد شیرین شود شکر شود بابا جو دارم شکر الله گه چوگانه اون بسانه داره لازم نمیدونی کارا حلال نه کاره مو کاره حضرت یوسف کاره حضرت یوسف آلی تلا دست میبره یک کانو بوله کد نگیسی شو گرفته اون شو ادر سرده پرستی با معروف قاسم سلام علیکم میبرم اومد ها این اوش کجا با ورد این اوش وینده Москва. Зилола Тухтаевна. Привет. Алангали саломлар. Исматулло Мусаябов. Ассаламу алейкум. Ода бейни хад эфиртон محقول هر روز افیر شما اینطور میشم اوش شما زنین ما تماشا کنیم پروردگار اهمی اوش شما را نصیب دار گرداند با چه کنم همه قدر دست همه بیاد دعا میگوید که دعا مخ العباده دعا مغز عبادت خدا خواهد دعا کردیم انشاءالله شما با هم نصیب کنه سلام از روسیه البرت سلام علیکم اینان بچه های صدوات گم نیست بچه ها شیره نر سلامت سربلند باشید
مورخان میرزای و اندیجان شهرگان سلام علیکم سلام مورخان نه خدا زنگ زد رو خور است صالح او میسیا خدا این نمیسی می او میسویای نه این لحجه مسجعی آمده استاده است گفته گفت سلام از نام بچه برک یک شمیل داداشه در نام شما گرم کیه شما قانون برک یک نگرد مونه نوگرده بسمت الله مسایب و سلامت باشی برادر امروز با یک بازی دیگر تماشا کردم بازی کمسمولا گم نیست کو یا لگم ولی دکتر اندرش دستاف کنه بر آواز تازه شنن ملای دیگه ملایمش بیاره نه نمیشه ملایمش باشه آواز تازه کنه شراب شریف سلام علیکم از نامی زان نوسیبیر پروردگار هر چیز زودتر برادر زندانی را از زندان ها آزاد گردان الحمدلله ماشاءالله یرحمک الله روما خب کنیم مرام تو خیلی گپور نزنه برافسدن بچه ها از زان نوسیبیرسک ما تماشا کردن زان نوسیبیرسک 14 سال شد پروردگار هر چیز زودتر آزادتان گرداند به شما صبر جمیل به خانواده‌تان صبر جمیل عطا کند بسم الله ای بچه از دین عباس سلام میگم افرید نمیتید شامل داداشه اینجا خوبه خدا را شمرم تو عبدالرحمن علی احرار گفت که وضعیت خیلیه وضعیت تر و تر بزرگ ما مهمان عطای خدا زدن گره اشتیار نه اشتیار برکه و محلی پریش هو اشتی داتی دندونه عبدالشهاب قربانم السلام علیکم برادر و علیکم السلام برادر قند چه شما برای چه بر وقت جوشه این بیر نداشته؟ برادر قیامتی یک سوال دارم همیشه شما هر سوالش میخواه یا که لیتون زعوجه از نمارم تون آن گفتم که پشتی دتی دندون اکم مرام تون خیلی مرد نکن نمیزنیم همین 5-6 قاشق میزنیم با بدنیم و تاشم میگره مسجاسیتی ماشاءالله بهترین فرصت اکا بهرام جان خدا نگه دارد توش شاید پیرم مهمانداری سخت نیست مهمان خوری امردین احوه یا نمرز که گلر بانک کرده اهم یا نمرز گلر بانک کرده چیزی؟ آبه؟ کم تر رزن میشه بسیار نیست نه پیولا خب ورده اگه سلام دول تو کشم؟ چه چیزه زن آدم زن خوردن بهش چیزه من خواب بدم لایف دیدم جذاب بود خدا از دم 10 minut سال میشه پر آدم شخصا
من فکرم تماشاگاه هم خواه دارم پاکتم بیارم با بچه‌ها نگون قصور نمو لونکی جزش گرفت خدا نه من والا خوابم نمیتونستم اگر چشم سلام از نفتگانس گم نیست من طول یاد دمک بندم همین بند کشویم کور سالم اگه غروم ایتی و یا نبا ضرر دادن ها ده اونجا قطعه اوه اونجا نپر ها اونجا خراب کرد اونجا خراب کرد ها شلاق نشده ها روم علاقه بیا نه هیچی نمیشه کجا؟ بابا برو وان کدومش روی شمار میخواسته بینه کامران نشان متوجه نیست نورانی دیگه پروردگار خیرات اونگاه شوش دارم الله اکبر برکی اوه ها همه قشی شده و جیاد دم دیگه میشته شاید تری جوشی دادرم همین دام مونه مرام تو شیرین نر امروزین سلام گوید یا بار دیدارش نشان تید یا فوتیتت بچه را یا فوتیتت سلام نشده یا سلام نشده کی مشکل باید خدا چی بود با خدا من دین در تاشکن سلام کنم با خدا سلام در فرق سلام دین نکرده پیو کرده چیگاه په حال تشکیلی تشکیل کرد اولین یا خدا دادم مرام میخره همین دیگ خیر و احسان هم مرام فهمیده اکوی بهروز بو قیسی جای افتخار روحید و گم نیست اکو خدا خواهد نزدیک باشه روحید تو میکنه مرا کسی نبیرسن دیگه اوجه چی گفت تینجی نمگه تشکیلی احسانلیک اکا اندره سامی التماس دیدار امروزی نشان ته دیدار امروزی فراغ دارم نومانجان یلچیه پریویت ارگشت الفقار شادمان بگوید من نیام چی بانه بیاید اکا الو اشور سعید الو کلنی الو بلو یک گیجا باشه که اینجا مخصوصه منم این روغن دیگه باشه ده بابا این بو کاری روغن nima bo'lyapti bu yerda? Osh pishiryapmiz aka. Ehsonlik uchun osh qilyapmiz. زنده باشه مردم مسجد توهی. نما مردم مسجد نمیرن. کنیستر تو زوجیت برافت؟ اولی دستی علاوه میمونده برافت. اوه. ولی بشنیا کنه؟ بسم الله. اکبر شریف سلام علیکم برادر علیکم سلام نه نه خوش نه خوش نه
اکرام سیدزور رحمت السلام علیکم بگو نما اوقات پیالا وای صاحبه خوصه دلاشان رنجیدم اون روز بابا یا وای آورده کفکیشون نبودم زرگن زی خوصه که دریده یجا شدم Where is it? In the Tajikistan. سلام علیکم شهرت قربانم هستم نه یه نوزیون شما با گم نیست برد بخدا وقتی ویدیوی شما تماشا میبینه ماشاءالله زنده باشه در مسجد ولادیواستوک‌دان سلام جمعه شمسیه این حاجی که خواسته سر خواهیتون ابراهیم بخورید باش شورت هوای کار کردیم Where is it? این شاکرمی شورت این کی بود Ako آره پول تو کمیشته لگان تو احمد خان حاجی خانم Where is it? Thank you. I love his master. I not in English Karachi. İngilizce bilmiyorum. In the village macho. Village deha. دوستم در همون جای پیشی های پیشی من گرین ها مرام تو شنگم بسنگی اگر کشکی خدا رو تفهم بدیم همون رو خواستم نسیم ما بوده یک مونه چیز گمه دارن خونه که گیره hazır bir bastan kelamiz tağalar. بعد یادم boz میگاریم والله فقط دیگه تماشا کنه حاضر تیلا رو گوید واتساپ جواب پیاد عادل بیگ جواب پیاد تشکیله اولی انو عادل بیگ تست اول واتساپ جواب ده Ya siz bir arık pehoş baba ki. Mücadele de نون بیاره نباشا نون است بابا مودم مود نمک کنید Hodo. Stil hodo. یکی دوستا رو نکنیم در آبش میزان سلاح باشید این کانو تو من نفکر من بده هم سر آشونو پیرم شما نمیستید که باش ندیل تو نزد گفته بسم الله بسم الله نگو من نمیستم بابا چاکره
شما در کدوم قشلاقه؟ در قشلاق سامونیو و مغرب التماس ساله هستیم که نه ممکن نیست سر نیست نست حتی عشق سحر ها برادر مقصد شما دستگیر مقصد نقمرم تو مقصد نوحیه مقصد یا به سحر ها واه واه آدمان حواسونی فلتر دینگیز پلاو هم زود شکرده من مقصدم من اینو اصلا زود چکیدن زنگیه رامیل السلام منم برادر دوست سوزانده سازی را ریز اندازه پیاز ریزه پیاز ریزه یا میتونم گوشتو ریزه پیاز ریزه منم تو با پگه های مرم تو یا با افراد گرفت داشت بگم دستو بوتر برادر بای بوتر براک شاورما پدمش نی والله برا من تلقاش میکفا شعار او بعد میاد اینا تلقاش میکفا kimin bu fitbin bastırta محسب بینه عادلبک چیزی گفتم abi ama büyük orada هم بینه شو شاید که دروغ مردمان گردد راست بابا شما لگن نگرفته بچه هاش تو ایزا کشیدن ما باید در بیرم ایشون نمیمون السلام یکی جا باشد در ایتاوگی شب منجه مسئوله مرم ما شب شب نگفته روز نگفته در کاری خیر نه نه سلام میکنم سلام او بودا شیم گجا بود اس ودار گیری نه دورم دور نه زیپرا دور نه زیپرا باید شما سلام شامزه من یا ehsonlaringi Allah kabul qilsin amin rahmat aka duoyingiz uchun سربلند خانواد باشه برادرای مسجویی لا میخوره این چوب نسیو بخورم
Мы плов готовим. Александр Леонов. Графте, хлоп хлоп. یک تا حافظ نسته بد کنه نمیم اینجا حافظی نیست اینجا خیر احسانه توی نسته اینجا توی باشد خوبت میشد برای شیرخونی نه اینجا کار خیره این شما هر شب معرکه داره صدام اسمت الله ارگشف صدام سلام السلام شما چند ساعتی دیگه افیر میکنه چباکو اسمت الله یک ساعت رحمت عبدالشور نما قلیبسیز آش پشیریبمیز خوشبا شیرینی نخورده پستا نه نکرده هم موشه جوشیلی صافی ها اون یا بلگیره به سرپوش مونه Ben bu tırnak saklamış ha. Tamam. Ha? راستا افیرتون تماشا میکنیم محمد پوزی سلام من توهیر ساعتی چند تایور میشد اوش ساعت 3:20 دهمین شوه اکرم جان در یکم چسکا چای بینی شما سختی حاجی یه قیام چای حالا خواستم جوشی درم مونه O yine de. Yine Havamlı ötesinde ona. یه شما چالده Oraya çok canım. Yak dedi. Bariyo çok. Geldi yak. Nasıl soğuk var? چالدار میگه که کش بهرامجان نه آقا بهرامجان سریله چند جازر زده خنیکی را نوی خواهم
برداشتن خیر قیسی ولایت دلدره پیاله خالی نیسته؟ حال میشه موتی هر کی است ببینید ما تقار موتی باشه مارم جان از اون تقاری از پیاله بده بسیار چه طرف مراد کا السلام علیکم رحمت برای احسان کوهستان با پیش احسان الغا پیاله برا چی بینه؟ Привет. Ayt men qaysi viloyat bu aka? Rus Lenobod. Suv. G'olib shu. G'uza. Bok cho'g'u va Jamdara, vay normal. İndi doğru ne? Ne? Orada bir yerim var. Ne baba? G'olib shu ma. Hamon kaptan. Hamon kaptan baba. منم خونه دا اوش زکاز کردم حاضر اوش شما را دیده حواس کردم زنده باشه ای حالی آجه سر می رو مشون دوباره لیست دارم کش میری شو ببینم نور بخدا دست چپ که زمونش هم خیلی شده اکا گم نیت با دست راست چپ گفته میگره Asilbek Behzan millatchilik bilmaydigan tojiklar assalomu alaykum va alaykum assalom Asilbek Behzan کدام و چای گیری کدام و گیری کدام و گیری شش پیال گیری برای با هم که هوا ته بچه است
نه اینجا شوریه من مکشوم اونا سال کم کم توف سال کم کم زچه همین گفو آره خود چیز میگم آدمو من دعوت گفتم بیاره داخلی همون من دو فصل سبزی رو هم ریختیم کسی که اوش پختنش یاد گیرد حتما ایفیره ما مرحمت کردن گیرد اوجه تیاره اوشپزر یاد میگیرد سلام علیکم از پولشا شیرینار یوسف کوچک خوش وقت بسم الله میگم شاگرد هم بیاره شاگرد هم بیاره شمی گفو صدای تمام با مهران نبه خوش خوشی کدام محله سامونیان سلام علیکم از لطفیا خواهیم جان علی قودو در جاش رای مهمانی مسیح ببه اطلاع چوون پریا کنن یا مایل این بیای پسند من بسیار میخوام ولی اکثر ما خبره این حالت بخواد این میمورم ما میخورم ما خشم نگی ما گفتم که اولیوسا برام شاید نیست همه خوش شاید همه را شاید نیست بختیار سرتیمون صباحت لایف سلام هید سلام بلند ام پوجا رحمت اشلاق معروف جان گفتم رنگ اوش همین برادر نپدید نمیخوام شوخی کنم خونگی گم نید انشالله و اوش ما این اوش هم دیگه زورتر میبید چون و مهر محبت قطعی برای شما منتظم اوشم منصور افیسا اینجا مخشو بولیم شد چی خود ساده اونگه جزرم چای ناز میبینم منصور نربک موز قایماق 65 کیلو انا غالب یک خیل در خدمت سلامت باشین برادر خوش سخن رحمت برای کامپلیمنت من امردینم همینجا من برام دور میشم که دیدار نشون من برام من یک خورا کنم من دور میشم خب نداره اینجا چیگه برای مشتری سومونیون با اصلا علی بابا چند لیتر هم میرزه دمی زربه بینا 4 تا این چه 9 لیتره این 8 9 لیتره ده
همه بابا السلام علیکم ما عشای تشکیل دیده ایستادم گام نیست اکو اوش مسجو رحمانه محمود میشه خوشکن نگذاش میشه اصاب اولیم جان علی قلوب محسوب کلان است خوشنی ادرس چسکی یک سامانیان امین نغمی امین اسمت الله موسیب من از شهر چلیابنز تماشا کرده راحت کردید سلامت باشید بچه چلیابنز زنده باشید انا بولش مویز زرد سرخه حسین عبدالنظر شما چه خشت پیتر برفته او باش میگه آلی خال شده نه الو به پلاکر استار کنه الو حب بلند کرده دو بابای عبدالرحمن نه تو گله وا کلو بیانم او باشه همین شلدرا ملدرا کنه مایلا یک شویه در این کفر نه اما او باش او باش آب دور داخل ایساب کارخونه ماشاءالله شهر نرجم تلو ایساب کارخونه زنده باشه ایساب کارخونه اگه چی خورونه بچه ها دنج دوی جونتون کنن درمولا قاسیموف السلام علیکم برادر از ازبکستان شهر کاسانسای سلام برادر خوفران کردیم فریدون رضایی بهرام جان هیا نه بهرام جان وقتی دمگیری شده قرغان تپه سلام علیک السلام قرغان تپه اقار تپه می آبی جاش هست می هر علی الو موافقم کدام ستیل ما به انصافونه گرفتم اکو ای شورما دیده برای شورما بیاد نش ای فرغانه سلام تاجیکو با پیش ای قارتپا عزیزه خوش اومده می برونم این بابا همین وی من اکر رسوچ میکنم آب زدم نه هنر نداره جورا خوشان خوشبخت السلام علیکم از نیژنی ورتوس شهر نر اگوجه شما مار تماشا میره همون سلام گوید بهادر رازق اینجا گیجایه اینجا مسجوه نوستگی ها مخونه مرم تو اکو خود کم در کجا نویسته باش بالا برونده دکو انا همین نویسه نخونم اکبر علی محمد علیه السلام علیکم نمانگندان چرچمستان yuribsizmi tog'a namanganlik akam kam bo'lmang lakni o'rdingizmi bitta lak ko'ring yashang mana Farg'ona در وادی بدید یعنی شما خال نمیتوه خال
دم گرفته امروز. در جای خود امردیم دیگه. پولشا عزیزه در پولش تماشا کرده نه گم نیست. رحمت کی همین میدره شما مور نگاه مینید پازیتیو نیایده گپای نقد مینویسید سلام علیکم مینویسید نه رنگی بعضی هم گپای خنگ مینویسند همین میبود هم ایفیل برمده برما اینجا جای من ای فرغانه تماشا کردیستم زنده باشید. زنده باشه بابای سید احمد. خداوند عمری دراز پر برکتتان تیاد که همه خیلی شبهای دراز خوابی خود را یک سو گذاشته برای مردم خدمت کرده ایستادن. این پیری مغانی سنشان به 75 رسیدگی است. حالا هم در بر جوانها آش پخته خدمت کرده ایستادن. یا بر قشلاق مارم بره مرام تو دا قشلاق لایک attım size. Çok teşekkürler. Telefon tutur ruğan. Zore gu şerbaço dami. Zore gu biznesmen akemla sole. Zore gu biznesmen ami ve damo şerif Ramazan akhir idone gu iPhone وای کنه پدرکا نه آیفون خودشو یا یه گوش تطیبی تعریفی نه نه هم 14 15 هم میشه برکیو امروز موجی در بالا هایم تو دارم یا روغنچی دارم در ماشین یا روغنچی دارم دلمراد قاسمov 7709 شما هنده ساعت چند شده؟ ما هنده ساعت منکه 12 شده ساعت حاجی بهرام آیفون میگیرم با اونجا آهوز دنج دنو مالی شما کردم ساعت 12 شده گه کرد 12 حمیدالله کوچکov سلام علیکم اینجا چی شده است؟ اوش همین زربک نقص نمیتاوه معقول برادر رحمت مونده نشوید ملای خونه امیمای چور تا یک سلام علیکم ای ملای مونده نباشی نه زنده باشی شعری نه ای ملای جرم مورد تماشا میکنه گم نیست مخلصو از ملایزی خداوند مردم تاجیک درای دنیا چوشیده برای رزق روزی خدا خواهد هم هر کجا همه وطن انشالله آباد میکنیم برجان آباد دوشل برجون آباد داشل پرتغال رفشن صدوین زنده باشی رفشن صدوینی وای نست که با دل نباشی بابار خداوند مهربان دراز خریدو بجای بهادر رازق های چه خونه می یا برای روزگیرا مرم تو بعد کسی بسیار نویسد که توپن اونو خودش در پیشون یه وید از نچوک دارن این مثلا پستیان کلنتی پستیان یا این شما نبود همه علا نویسه نبرو ما فکرون خیلی
شما رد که میدرید جای ما کلبه ویرانی ما رو شما کم کم میدونید. بابا را خداوند مهربان عمر دراز و پربرکتیت از نام تمام مردم تویستان سلام گرمی ما رو رسون. بابا گوشو مزمینم بابا را اینشان بابا چای زسته در لیمون چویا گویا شوکی تمام تاجیکستان همه سلام گوشتیم بابا را. علیکم السلام گوید. بابا هم سلام تو دوست دارم. سلام. کنیم پروردگار دعوت زیاد کنه. بدین شنو بابا. وقت خوش وقت باشد. پروردگار در طرفی پروردگار آره. جای بهترین. این از اون خیره ما هم اشتراک کنیم برات چی بنه؟ بیاد اشتراک کنیم برام خیرات هست. این میبرد پیجی و ایلون ماسک با میفروخ اینو با ایلون ماسک او برات خیرات بیا اشتراک کردم گیا که چور تا یک و اگه خوی میتونی سوی بیامی دک شد رقم هم نپاتم کارتر میترسونی بود پیش میره زنده باشی اکا زنده باشی نه رقیب تهدید ظهور ساکو میترسیش اینجوری نداره بریم اونجا میدونی یادم هم استراس کرد. السلام علیکم حاجی مهرگان سلام گوید در کجا یگان دستگیری کنیم براد ما هم کارتک کجا دار اینا علمی کارتا را وزر نگو که نگو که اینا اینا که اینا مردم قشلاق سلام است اکای محمد خوجا همه کسا گم نیست حمیدالله کوچک رو دعوان علا باشه یه اکام یک کس گفته است که کارتا خیلی نه یک سکده سبوی بیرو اشتیای صوفی به درمان لیمون اوشا بیزم نمیکنه بعد ای اکا این لیمون گنده که اوشا یا لیمون قطعی اوش کرده خیلی میفهمی اکا چه خیلی مزهش ای عبیش نیابیش نیم مزهش با یک خیلی در بعض جا بلگری سرخ هم میکنن در زیروه که رنگ سبزی اکو بابا تجربه نکردن نه که من در تجربه دیدگی هستم که گنده به مزه لیمون در همه چیز گلنورا خرم با لیمون اوش بیزیم نمیکنه سلام بکن قشقدریا گزاردن سلام علیک السلام قشقدریاliklarga alangali salomlar assalomu alaykum dasti povur dard ro nabinad parviz dilshodov gam nest ako salomat boshid dasti shuma ham dard ro nabinad ne bomaze meshvad холодильника chi nemiसे холодильника قبول انشالله سهم گذارون میشه در حق همین غریبا دعاگو باشین چی بنه اکا
در همون کامنتاری همون باید نویس که همون چیکارش کنیم خلاصه خوی اگر این همین دیگه ما 3000 سومانی میسته نه اگر خواهر یک سوم هم کرد چیده میگرم مایکل چوکیرا سلام علیکم بخ 84 از گرینس اویبک به خدا مردت آشپزش میونه میبینم دم میگیرم بیاید آخی هم خیلی کلینتر دوشنبه خرید میبید که هم خیلی بید ساعت 3 در یک اوش میزنه بود درش دوشنبه برا یا گسل تون کنیم یا تو یک طبق کلون گرید اما سمین میشتگی و بیاید خدا خواهد همینجا به نسیم نمیبرمید خدا خواهد قشلاق سومونیون سهراب جان پولاتوف اینجا کجا که اینجا مسجو ایکس تیما کمپانی السلام علیکم مونده نشوید رحمت دوستی عزیزیم از پخسه سلام پخسه سیتی بچه پخسه بعضی ها میپرسند پخسه چیز هست در زمان همون نه همین مسجد و آمدگی مردم در همون گذری پخسه گویم یک باغ کلام بوده است گردش پانی پخسه با همین خطی همون گذره که در گرد اطراف هوای بوده است نامش پخسه مانده است گذری پخسه میگویم همون چیز پخسه دارین باغ میدونن بچه هاش سیب دوزی هم خیلی چیزا میتونن برفتن دارین پخسه سیب بلا بوتر گفتن به همین خاطر نامش مونده یه وقت من گفتن فرید همون پخسه رو سیام کنه من حیران شدم این پخسه چیز باشد فهم بودم و گردی زباری باغ پخسگین بوده است همون خوکین به همین خاطر نامش مونده گذری پخسه با امسال یک کمند ساختن فوتبال کردن نه که کمندی به قوت در اومد یگانه کمند یکی سیراغ 3 گل زد السلام علیکم اکای تیلو را سلام گوی شهرام سفر تیلوگا سلام بهترین خیرتون قبول کنه الله سهراب پولات گم نیست کو چوینه که غالب شو گرفت برا غالب شو یا چه یا چوی رس سطحی یا چه ریزه غالب شو غالب شو یا مردم شو غالب شو در میدان چوی کراسنیک دادیم روما چوینی کولر سر در چهار نگاه دیگه خیرتون قبول نه اپوجان در پیشم هست شهرام سفر کیا در پیش من برنج ریختم 65 کیلو برنج نبری بابای سید احمد شهرام سفر نه نیست اکوجان کجا چی نیست چی با اکوجان نیست کجا از ساعت 4 بری بیا شفقت گیری براتش دول نمونو موقع می آورده توزه کردم نکن هر دنی بیرم گیری برا بودی 4 کس گیری برا حسابی شفقت این شهرام بچه رفشنه شما شهرام که امریکا دادت پلای بسیار اپارتان گنده تیزی آجی سری من روانی گنده تیزی من یا روز کنم دو پیال کنم میتونم غرون نبرد و کم نیسته آی کی غالی شو اوش ساعتی سعید اوش ساعتی سینیم اوش میکشیم سلام گویا از حسرت همین اوش مویون به نصیبیم چی با مرم تو خداوند شما را نصیب کنن همین گونه اوشو خورده نشه غالب شو چای دم کن
خدا چاینا اومده که چاینا قاقشون میرم تو انا با آورده اما کراسش میکنه راست رو خوره فهمیده غالب شو دادرم نوشه یا چاینا دیگر بیو شما برو بیاره چون کرگه شو بچه علاوه خورد دادرم آرام یا چاینا دیگر بیو مو افتاویه یا شکون شو و اینی همین جایی با این همین دیگه با همین به مزایی خوری ای استرافشان سلام علیکم سلام با شیرمرده استرافشان با ذهنش بیاره بکنه تمام این اوشه کی میخورم با خدا امین 3 ساعت میپزیم همین اوشه های 10 minut سرخ میشه و یا دادرم از مسجد به نام شیروز در زندانی روسیه نامش سلام میرسونه گفت نیست شیروز جان سلام علیک تمام تمامی بعد دادرم از مسجد به نام شیروز در زندان روسیه از نامش سلام میرسونه خداوند کل زندانکی ها را از زندان آزاد گرداند هر بوده هر یه نمون دو کرده Опять плов у них. Элизабет, у нас 30 ночи Рамадана будет такой казан по 65 килограммов риса. Варится, жарится. Угощаем людей. Добро возвращается. Если ты один дашь, Аллах тебе 100, даже до 1000 раз больше дает. دایات اون بدو همون کفگیره که پاور شما میبرداره با زبان روسی چی میشود ما زکاس کنه پس چی؟ چی بده؟ خداوند دولت زیاده کنه کدام مخلص ما بوده سلامت سربلند باشه فلش آب انار میزنی دم نمیزنی با فیلم فلش با نگوی که من تر رکلام کرد سودیم پروسته یک کدامی آورده است فلاویس بخشیش مایکل چوبی همون اکو حاجی مهرگان چت جی پی تی داره؟ داره از زنید شما داره زنید کفکر به زمان روز چی میشه اینو زکاس کنن؟ هی اکو و همون کفکر مایده اکو شما همه کشید اینا همون بیا انکه سوارچکار زکاس نه راست میکنن اگه زن همین چشم خلاص سوار ده کدام گفته است که اینو در راسیه ده راسی پر رای ما در راسی آوردم این آریو مقصد نمیدونستن که نومش نمیدونم نومش تو اشتی هم دی بکن در انگلی نه راسیه ولی چون کفکر برداره کفکیر مایدن هم برداره یا اشتی های حاجی کتایسی بازور کتمان تمام نمودی چیز برده برین کنجی این اسفران این ایسان ماهنه روام خواب هم یا جو دیر ارزیانم بردندم و هم دنیا کار میدون فرم کردم اومدم سنی سال شما کردم باینه و اومدم پیشش به یک برین کنجی هم کلتور نی و اون هم نون دادم بده بچی و سلافونی بچی آج نورالله بعد همونجا فرم دارم آدم دستی اینی کفتی کنه کدام همین برنجته دستش شیده اینا دستش همین درخت روسی حال شکستش که کرتیش کنه کرد نکنم вас блюда. Давай, У нас много есть, но Давай, самый популярный, трендовый это плов. این اکر نغزه چی با؟ این من تهار میکنم
وقتی که روغن شیرین کردم که یک کالز میگیرم با یه چیز تو کاجیکم میگیرم با هم بالا میریزم روغن میریزمش قریب 3 این ساعت اول میگفت است اکو شموفکش میگفت است یا درشلک لوشکا فهمیدید؟ بعد لوشکا отверстия می بودم شموفکا 10 میگفت کیلو است بگو که حاضر چه وقت همون بریم تو هم تو کاری که اون دهن بریم همین بریم کنجی آوای بریم دیگه هم میگن همین بته نیا کنم همین کف کجای که سلام علیکم کی میخریم ساعت 3:30 извините пожалуйста سلام علیکم خوجا ابراهیم دادا я забила 700 сум روسی эх оша ки мехрам иош хайрот эмрам намемонам молодцы ребята гранатный сок об ҳаст равем пол нухӯрдемаш биёед иха оша ки мехрам сайҷон ош намемона кафкир خورنده خاطرم шумовка мешавад номаш ребята мир вам желаю всем хорошего не обижайтесь ради всевышнего да не обиделась ты ничего серьезного не сказала нам что мы обиделись не обижаемся Сурайо Муидинова салом Элизабет спасибо Курбон Назар валейкум Сурайо Ида, куда брата, масчо? Вот, смотри, ты сам можешь такое делать, вот смотри. Кибеда подписчик. одилакоми. От души, брат. Сада миоян, одамо мио мебарем. Хам мебарем, хам мебион. Короче, ما همین دیگه دو تا چاست تعمیم میکنیم. اجو تازیه خونه، تازیه گریت 50 نفر از بیمارو سر کرد تو بیو اون تمیزاتو و تقسیم میکنیم. همین ادا میشه. سلیم همراهخور ازبکستان کشلاکی دربند سلیم آشپزمند الله برکاتلی کند بابای آشپز مانده نشوند. بابای همکارتون و ازبکستان اخلاق دربند ده حقتون دعا که آمین. اکا تلا آجده کار دار تست کنه با دستان نبره. همین دین شما بده نه که تلا دستشون بریدن شهران. شهران میگه که تلا رو گرد آسته آسته رای کنن دستشون نبرن. از نام صالح جان با دادرم تلا و سلام رسانه. Элизабет, пусть ваши посты намазы Всевышний примет. Аминь. Спасибо тебе за молбой. Бега да удобнитар нест. Ака амина шам удобнее. Майкл Чукира, мода город Лобня. Россия. ما 15 نفر میخوایم رنگ شما آش کنیم کفکیر کلان. امرام تو اگر محصولات باشد که بواره به همون نوگ لشکرم شدن میگره. اقا باید نکوبه. همه نازش یک منینی تانتیم. یا مو ویکو چی داشت بابا؟ مستروک. یا مستروک اکو؟ نه مستروک نه ویکو دهنش دستش میکنید راستش میره از من سوارکش میکنید. نه مستروک کلون آیی رو دست کلون لایف خاک. این برای شما یا لایف خاک.
کفکی خوشرو میشد ما دگار کلین محصول لوباش هست نه که آشپز نیست اکو همین 2 سال دیگه همین آش شما تماشا کنید شما چند کیلو آش میکنید همین چیز نویسید من رسپتش برای شما میگویم خیلی میپزه چند کیلو میکنید 15 کس چند کیلو آش دستاتش نه 3 کیلو هر 1 کیلوش 3 لگن حساب کنید 6 لگن 3 کیلو 9 لگن 9 لگن 3 آدمی حساب کنید 3 4 بس شونه روغن شیری میکنن گوشت زرین میکنن پیاز سرخ میکنن سبزی را تاف میتر کم درجه من میریزن سبزی رو آوری 4 در 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو رو آب میریزن 5 کیلو آه 1 کیلو سش میبردن 4 کیلو سش میستن برای خاطر برنج آب بکشن دماش میپرد 5 منوت 10 منوت میگم 3 منوتی میکواندن اکا امروزا پرابلم نیست همین لوبای همین یوتیوب تیک توک لوبای چی دارد که طرز پختنش هم خیلی نشان تو میتر رنگ رستوران که میپذیر اونجا یه باش ما تیارش بینید که مثلا دیدید که ما چه خیلی پختن شما اولش میدونم دیگه الان که یاد میگرفتیم قربان نظر 2 نفر در گوشت تمام راست آشی تاجیکی دیگه 2 سال میشه نخوردم میخوره خدا خواهد نصیب باشم میخوره سلام علیکم میرم تاجیکی آش خرید بیاید مرحبا نه من آزی درام دم آزی درام دید اگر در اولش باشد میبینید کنش نه قربون نظر البته بابا جان السلام برادر در کجا آش افتاده در مسجد چه جوشی دارم بابا نیاز بری حوله وانگست برون زوره داون منم میگم امام علی لطیفو هیچ بابا رنگش ما که بوده غالب شورا گوید اجازه نخورد به پرابلم گردیم امون گوید از چای نخوره محل اجازه خوره
چه رنگ شما که بوده امام علی؟ ما کشمار مدیراتور موندیم. Bileter? Öyle çok. Şöyle geri. Ne alamam var ki lan? Odilbek Narzian چوی نامش غالب چوی کاری که چپ شود İyi ruşum. مونه تا دادرم Soru çizgiler. بسیار نخوره این به خدا این میرچوه با چوبه به ما گرم نه چات گل دایی بلخص بسیار بسیار نگه میشه آه Odilbek Rahman Flavis خوش در مسجد کهنه نمیرند مسجد نو غریب بچه привет امرالدین گوید اینو در جای من ایستم امام علی چی بخوام به شما چقدر ما میوه و درخت سرمیوه سنگ نوزدم در چسکی یک باش نمیرم خوش به سهر ها سهر خلیبه اتلو حیلا رمیل جان دولت السلام علیکم برادر و علیکم سلام برادر خان با اومده نه؟ چی اومده؟ و چو اصاب نیمزه داره نواد نبود نواد نداره غالب شون آه انا انمی تربیه یپونسو اگه در مکتب تا سنوی چوره اخه درسه متیمات که بلوتر نمی آموزاندیم فقط تازگی آداب اخلاق همون طلبا مکتب اگه تازه بعد به قدر تازگی میرسه چون میده خودش تازه میکنه اما چرکی نمیکنه اولیب شو مرا هم کابلیس بسته یک بار هم اودمای گرد نشون دیه من از سفیه میشم در مدرشکر لیکن در فامیر هستم زنده باشه Basta aqui também ele não. Olha muito. با همین آدم چپریزه آخه خب دونه که داره مشکیشو کاخت İngilizce kandı ne yapayım zorlaşıyor. کازاخ خیلی یوانی اکا کازاخ منم ne yaptım da konuşuna. Hocam. Hacı meşinenden görmedim. Hacı. Kuştur mezun geçmiyor. اینجا ما از دوی منطقه میشم زنده باشید رمیل جان Kuştur nakıştur mezun geldim. این نوم اساس تو نه رمیل جان یا خطا نوشته خوجا مولا نیست نه مولا نیست یک آید اومده گفتاد که منم میبودم در همینجا باشم نک نمیتونم گفته باید کرده برا قشلاق سامانیان اورجان کس تونیمه نکب آتسیز همون وایجان سلام گوید اولی به حال پخته آب میره
واحد جان کدوم شناخت از میگوید که واحد جان گفت اول بهار میریم پختاب میته محیب میشناسه تا محیب Что это, брат? Снегин Рустамов. Зервак был. Очень поширяпмыз. Эхсонликка. Вау, чувствую запах. Опять видал лейт. Лили. Лиличи. Доньор Туротов. Они бачамана. محیب مرانی همون وایجان سلام گوید اول بهار پخته آب کی میرم نوم تو کی نوم تو چای نجوشی غالب که کولس دیساده حال ما خودمون دستش خیلی کشوریزی میشه وای جان گوید تو چند سالش دارم زدم شد شناخته تا دلیلی بله نام همه یک برادر و در یکم چسکه میوه میفروشد سهراب نه میفروش حاضر تربوز میبیاره یک آدم هر دو مزهش گود دهانش تلخ میشه یا نه چیز گفته خداوند خیر قبول کند آمین بابا جان سید ایام بودن همین برو مادم پرتن سال نازی همونجا کند شوش بخدا نه ای اوگه او کند جو چه خورا درنی جوی هم ده چه خواب رفتید او کن سید جان یا سیف اومد هم او سلام بودی که کند مختم تجمیل جام کند اما یعنی سیگین ته خورو کنشتر با کی لو این فاتر مولان تربوز خورد مزهش بود با سهراب با کلیچکی نیمیست ما کلیچکیش نمیده ما در این سهراب جانشو میگیم سهراب جان میگیم که دهنامو پر میشه نه که نیمیست نمیدونه ما نگو منی زفره Что это? Это называется таджикский плов. Узбекский таджикский плов одинаково. Вот. Это зирвак называется. Перед рисом зирвак делают. Из морковь, из лук, мясо, лимон, изюм и горох. Всяких таких варится, а потом сверху 65 килограммов рис добавляем, варим и готовится таджикский плов. Очень вкуснятина. Это самый топовый еда в Таджикистане, это оши плов называется. Да, свадьба. Бахтиёр Ahmad Khan Hojikhanov. Where is it? In the village Mascho, Tajikistan. From Tajikistan. Qayerdan siz Maschodanmi?
نسیم اینجا کجا هست؟ اینجا مسجد مسجد. سلام تاجیکستان. علیکم سلام. Я обожаю плов. Мы тоже обожаем. Вот мы все ждем, когда готовится, чтобы кушать и наслаждаться. Когда приезжаете, гостем будете. Бапеш, Ишзур. جمشید عزیز سلام علیک. همسین عزیزم چخیر سلامتی خوبم. کار و بار زندگی سازم. بری کی؟ این حیکنید برو از بری. تو چای خودش میزنم. جار عادت. قنزنید شما هم اینم مسجد کده استن نه محله او وایجان نمره واتساپ هم در مهرگان گیرو نویسم. من ملتیم تاجیک خانم احمد خان خواجی خان ایخشی. سلام با مردم مسجد با پیش. نسیم زنده باشید نسیم جان. قوت کرد الله. Мазаю Снедин Мустаму. Масчо, молодцы ребята. Зур шумора шумо сарҷам раҳмат. Некрӯз Қозиев салом алейк аз Англия. писар ҳол чӣ хел? кӯро зура? хуш омадед бачаҳола. чашмом рӯшан шудан. сал парда гирифтагӣ буд. нумтон хундам бачаҳола. чашмом рӯшан шудан. бачаҳолам наврӯзгорам. беӯрам меша. беӯ набиев иномҷон неста? не раҳмат. шуморам назди худоро шӯбарда месозед. кору бо зиндагиё хуб. ба чӣ кору бо? кор карсоя ки ём боштрой. тинҷ раҳмат. ассалому алейкум тоҷик братлар. бу ерда нима bo'lyapti? osh pishirapmiz. xayrosh rahmat aku. o kor ҳаст шу беҳтари кор знед. ба чӣ муроду мақсад рафта бошед. худованд ба муроду мақсадтон расонад. محمد نظرов. السلام علیکم سوزی برادر رحمت. qaysi shahar bu? Bu shahar emas, bu deha, qishloq, masjid. محمد خدا خیرتون قبول. امیدجان سعیدم لیل‌آباد. شما با سلام. زنده باشید مردم لیل‌آباد. نسیم آشی نهار است برای مردم. او سری خوردند و برای سری خوری. قچان پیشده. hozir soat bizda
1 bo'lyapti, soat 3larda pishadi. Keyin 3:30larda tarqatamiz. Kim kelsa olib ketadi. Oma hammasi میشن. امیدجان بهترین محمد نظرم رادنوی ارتگا رمیل ماشاءالله برادران برکت یابد گفتیم موسیقیدار خوب اگر زر گردن جان دینه سلام رسانه میگم نیست اکو رمیل جان سعیدم من کلیم کرم ایمخشو بهترین سلام احضارشون به همه شبی خوش ای طاهر جان تختمتر خوش آمدید ارار خوشی سلام گفتادیم مخلصی چودک سلام از اولتین کاسپر بچه اولتین هم خوش آمده ایله همون اولتینو برای مورم نصیب کنن تلا دیگه آدم ها را نشان دید برادر آدم ها حال همه خوبه حال گلوی وینوونیک ترجستوه همین 2 نفر این موسفیدش اشپزه این شاگردشه این شاگردها دستور ماسکش شد ارخوجه در همان جامعه دکان چی شد؟ دکان افشه پریش دیگه در این دکان سلام بود این آلتین سلام علیکم ها اگجا بده نبده خدا خواه بسم الله گه دستار شوید کار سر کنه صلاح بود این آلتین گم نه سلادین قیوم سلام به مردم مسیح خدا خیرتون قبول کنه آمین افغانستان نه تاجیکستان سلام علیکم اوه Selamun aleyküm. Hocam, değişme olsun. اون فامیل شب تون ندارم اکا دوی منو سرجم باشم با پیش فرین رادشان داری اون تایکی ریشا آواز جنالت کسیم من Oğuz ya, kız ne buraya deneydi? Oğuz konum ben öğrenmeyin. تو کنه
حسن میشه ایش از که یک سومونیو خدا خور کلا دان خود ما جازه نه من خیلی گم نیست رایگون جو خب نفر خون پیشینه اینجوری 감자 혼자 오르면 샬때는 사실 اینجا آش شد دادم Kolxoz Orjonkidze. Dilo salam mekanat. Yo salat kar şu. Çiza. Çiza. Ha. Halimşan ne söyleyeyim? Ha kalime şarista. Kapşen dedi halimşan. Açı oldu. Giren de bismillah. Hey ma konuşuyor da. Bazı. Çay yok. Voyacağım. Kan çay yok. Hasan من از مسجد زنده باشه مرا شهر بچه زن چویا شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همسه مهرگان اهل خوجر سلام گویا از نام ما. این برنج تا 70 کیلو رو میبره. حاضر نک 65 کیلو میرزه. خواب خوش.
یهوش پلو در مسجای مرم تو کی خریه سلام اکای اوشی پلو گجوده گفتم تو در مسجو الان وادی سالم همراه قلب دیگ چند اکو پاور یار از پرستم 200 لیتره گفتم چه بولو یا بویو شاسکی یک از سومونیو اکنال بولو دورو همسیم احراق پوجر سلام گوید گم نیست برام تو دورو مهریگان هم سلام گفتم بای سیده همدم با کیر سلام گم برام تو یا بار کلت کوتش کنیم دلشو سلام تو گفتم بچه که ملاتولی بچه اودم بعد حقه میخره این آش رو در این بیوقتی بچه کوهی طرفی با خوجان هست که طرف خوجان دورانبک محمد جانو از شهر خبر است شیر نر از سلامت باشیم برای سحری می ها برای سحری خوری пальчики оближешь каюн пальчики оближешь сколько килограмм порций здесь мы 65 килограмм рис добавляем ассаламу алейкум خالد ملاباев ассаламу алейкум O'zbekistondan va alaykum assalom o'shin nahor xeyli shiraki naxurdin nasib kunad mexirada ko har bir چیز vaqt soatash qatli Да, добряк это плов, просто бомба плов, конечно. И хато на к нам прямой эфир саат чанд шид мардум хоб нест. О саат 1 шаба, а 1 чорта гузашта. И ош саати 3:30 тайёр муш, 3:30 саҳар. мардум бурда то саати 5:20 мехӯрад, рӯза мегирад дуо кард. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату из Грозного. О, добряк из Грозный, привет. Рахмат, Дилшод, ҳам умр худованд нигоҳ дорад, шуморо ҳам нигоҳ дорад. Hikmatulloh Boymirzayev. Assalomu alaykum бародарони ахли ислом. Ассаламу алейкум, братья из Башкирии. Александр, привет. Ассаламу алейкум, доброй ночи вам. Зик-Зиков. Где находится плов? Плов находится в Масчо, Таджикистан.
Bashkortoston, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alaykum salom. Salomat bo'ling. Xalq xudovand ba dargohsh qabul amin. Masjid ba pesh Davronbek Mirzahmedov, Masjid Aleksandr. Aziz do'stlar. Aziz. Assalomu alaykum aka. Popalam napalam. Davron Mahmud rahmat, shuma bu gamni zinda boshid aka. Rahmat, shuma bu gamni zinda va salomat boshid hammasi. Ismatullo Musayev oshi moram puxtesta osh va rexten dushida esta agamnes da osh to xudovand barakati har roz osh miyako aka to roz to qadam roze ki xudovand nasib karde bosha Александр, я била Масчет 2 участка, мне друзья есть. Приезжай к нам, тоже с нами будешь дружиться. Мы на первом участке. Между нами и второй участок 6 километров. Габнес Ошева. Все, кто не подписались за меня, если вам нравится такой большой казан с пловом, подписывайтесь. Я стараюсь для вас показывать, как приготовится плов по-таджикски. Если кто хочет учиться, как приготовить плов, тогда зайдите каждый вечер в 12 часов ночи, мы будем начинать и приготовим таджикский плов. Ну, узбекский, таджикский одинаковый, просто узбеки говорят узбекский плов, а таджики говорят, что таджикский плов. Это две одинаковые способ приготовления. Как тебя зовут? Меня зовут Мирза. Работать мне нельзя. Повар даст сюда накна, дохтеску, она. Особенно в Зирбак у нас лепешки готовят у нас. Лочара называются. Они очень тонкие, очень вкусные. Когда в зирвак поставишь, очень вкусно будет. Мы из Таджикистана, да, мы из Таджикистана. Зу-зу. Болоро поем, поено боло. شما خیلی گردن نداره؟ اکی گو سویکور نبیورا. Ви Сомони, да, друг, да, мистер Сомонион, бывший Орджоникидзе. Разносторонние. Здравствуйте. Доброй ночи вам, разносторонние. Опять вы к нам в гости зашли.
Вчера у вас не было. Приднестровье, Молдавия. Не помню. Разносторонние. Али Алиев, ассаламу алейкум, из Германии, Аслидин. Привет, Аслидин, с Германии. О, вкуснятина. Ай да молодчина. Зульфия. Я родился в Таджикистане, в Зафарабаде. Мы, узбеки, живем в Фергане. Я сейчас в России работаю. Карелии. Мне 62, у меня дочка и 4 внука. Очень приятно знакомиться с вами. И дай Бог вам, вашим семьям, счастья и здоровья в этом мире и в следующем мире. Ягон туя кане сахарихури ва хайрот. Хасан оши шумаҳо соати чанд тайёр мешавад ошхӯрӣ биёем аз Москва? Соати 3:30 саҳар. Да, тоже знаю Сомонион. Приезжай тогда к нам. Что готовите? Плов. Ако зур меша хамин лепешка. Мирза, я твоя подписчица. Очень приятно. Я пошутила вас. Меня не зовут Мирза, я просто ради общения так говорю. Меня мое полное имя Мухаммад Худжа. Из-за этого я сократил свой YouTube канал на М Худжа. саломи мара аз Германия ба кулли мардуми тоҷик расонед. Кадом тоҷике ки мешнава ами овози мара, ами бародар аз хидикам Германия ҳамаи тоҷиконро салом гуфтеста. Саломату сарбаланд бошед. Идрис Тозаёр дар куҷои Москва? Москва нест дӯстон. Инҷа Сомониён аст чо? Асlan у вас плове есть мясо или нет? А то смотрю, без мяса. Мясо есть. Знаешь, как мясо готовится? Сначала масло, а потом мясо. И сверху лук варится. Когда как баклажан будет этот, как говорится, лук, или золотистый будет, и сверху морковь. 50 килограммов морковь добавляют и варится, и воду нальют. Вот когда готовится плов, снизу забирают мясо. Ну, есть, иногда есть, если не хватает мяса, то без мяса тоже готовят. Ингжода Масчо, Аслидин Алиев, Исматулло Мусаяву. Правда, ҳамон рӯзе ки эфир меравад, аме шава шумо моёна огоҳ кунед ки мо ҳар рӯз эфири шуморо ждат мекунем. Акай моҳи шарифи Рамазонда ҳар шаб ждат кунед, ҳамин соати 12 шаб сар мекунем тора. Салам алейкум из Санкт-Петербург, турист. Зульфия, катта рахмат за ваши добрые пожелания, Мухаммад Худжа. Бор bo'ling. Salomat bo'ling. Opa, umringiz uzoq bo'lsin. Инжа Грунжа, вот тот, который говорит, что у вас плов без мяса, вот мы для того, чтобы поместился рис, забираем готовленное мясо, чтобы поместился рис. Но если вы на кастрюле готовите, поместится этот, как говорится, рис, можно, пускай останется снизу. Ну, мы для того, чтобы поместился, забираем мясо, чтобы место побольше стало.
Ne sözü hel mişidi. Я тоже родился в Москве, рейс сельхозтехника, сейчас в Башкирии живу. О, раньше русские там жили, а, уж баба, рейс сельхозтехника. Сейчас только имя осталось, и эти большие гаражи остались, но не те года, короче, там ничего нету. Каждый кто-нибудь купил это место, что-то делает там. Relativizasyon kari. Коллективизация. Афганистан, нет, Таджикистан, ассаламу алейкум. Хасан Хасанович наздан шахсет додар лахжи масшоё барин гап занем ман тамоми умрам дар душанбе гузашт лаҳҷа ман дитар накардам ҳоло дар Москав. Зинда бошед аку. Аку ма инҷанда баъзеҳо шояд лаҳҷаро нафаҳмад, ба ҳамон хотир ман ба он лаҳҷа гап мезанам ки шитоби ҳам мардум маълум шавад. фаҳмидед? А так ман дар ҷои худам ба ҳамон лаҳҷаи худам гап мезанам. Масчӯӣ. Это где, брат? Это Таджикистан. У вас праздник? Туй свадьба? Нет. Опа. Bizda ehsonlik. Hozir o'raza-ku, ro'za. Ro'za tutyapti odamlar. Shuning uchun saharlik uchun osh pishirib ehsonlik qilamiz. Kim kelsa osh tarelkasidan osh olib borib uyda yeydi, короче. Bepul. А можете вы называть просто худжат? Да, пожалуйста. Limon ham bormi zir vaqtda? Ha. Limon ham to'rtta limonni maydalab qo'yganmiz. Uchtasini biz choy bilan ichdik, короче. Aleksandr Tatares. Sizmi Tatares? Salom. Hozir saharba osh tayyor kardingizmi? Ha. Dilshod Aliyorov. Tursinkazhi Torumirat. Assalomu alaykum, iz Qozog'iston. Qozoq. Qozog'istonlarga alangali salomlar. Hozir soat chand shud ukam? Hozir aka soat 1:18. Davronbek Mirzo Ahmedov Seyim uchastka Idris Tez Alov Murad Alov. Qabul bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum Qirg'iziston. Mementa. Kattakon rahmat Qirg'iziston birodarlarga. Davron Abdujanov. Xivadan salom. Sodqonlar qabul bo'lsin. Sadaqalar qabul bo'lsin. Kattakon rahmat. Xivadan. Xorazm Xiva. Bitta qo'shiq ham bor-ku shunaqa. Xorazm Xiva. Hasan Hasanovich man bachajon da hamin jo ba hamon lahjai mas'uli gamida. Zinda bosh aka Hasan Hasanovich. Xudo davlatini ziyoda kunad. Ilm ahl lahjini gum nakined. منم غصه یاد کردم آشی خود مویا خدا خود نصیب تو مینامرم تو السلام علیکم خیر آخشام روزه رمضان آی مبارک بولسن همگا رحمت روزه قبول olsun memento kattakon rahmat qirg'iz birodar qozoq birodar Davronbek Mirzaahmedov главный повар kim aka mana shu og'amiz Bobay Said Ahmad Shavkat Qashqadaryodan assalom va alaykum barsalom Mas'uddan qashqadaryoliklarga у вас только ночью есть можно в Рамадане
У нас только ночью будем кушать, а целый день пост держим. با پرتیسکاش در خارجه بابا رموشا ممکن جایزه رو گرفت Muhammad Xo'ja где, в каком городе сейчас rahmat ukажон o'zbekcha bilasiz, otangizga rahmat. Hozir men opa Tojikistondan, Maschoh tumanidan, birinchi uchastka. Agar siz o'zbekistonlik bo'lsangiz, agar Zafar bor-ku, mana shunaqa tuman bor-ku sizda. Biz mana shu Zafar bilan chegaradoshmiz. Hozir mana shu Qazonni oldidan O'zbekiston granitsagacha 2,5 kilometr yo'l bor. Shuning uchun biz o'zbekchani bilamiz. Qanday bo'ladi sosed qo'shni tilini bilmasa? Shuning uchun o'rganganmiz o'zbekchani. Kamol Toshpo'latov, Samarqand, Urgutdan salom. Xo'ja, я здесь единственная русская подписчица. Знаю. Благодарю, Лилия, от души за то, что вы подписались на мой канал. Я очень рад, что вы подписались на меня. От души дай Бог вам здоровья и счастья. Мусафет главный повар. Хамма салом гуед илохим умратон дароз шуад розатон қабул шуад илохим. Rahmat Dilshod Alayorov. Hamma ba salom. Ehsonlaring qabul bo'lsin. Hammalaringga. Baha orzu. Assalomu alaykum Alex. Aksakaldan umrni bereke. Malades. Dilshod Alayorov, biz ham Tojikistondan, Konibodomdan, biz o'zbek. Yashang. Men ham Konibodomda bo'lgan. Tatarda bo'lku, Dehqonobod. Maslazavod bo'lku. Друг, вы знаешь, Акбархон, он мой лучший друг был. Нет, если честно, не знаю Акбархона. Акбархон, да, сельхозтехник форкардиан еще. Сколько ему лет? Александр, Акбархон сколько лет? Хайер bu aka Maschoh. Mehri nimadan Akbarxon men selxoztexnikani tavallud qilgan. Mehribon insonlar muqaddas Ramazon oyi savob umidda bizga oziq ovqat mahsulotlar bilan yordam beringlar. Farzandlarimizga ovqat pishirib berishim uchun ko'mak muhtojman. Alloh sizni qo'llasin. Alloh biron saxovatli odamni sizning uyingizga yuborsin toki sizni yordam qilsin. Biz uzoqda. Siz qayerdansiz? Baxt orzu. Салам алейкум, брат. Акджон мешедаку, да Соломонион мешам, Масчо. Привет, что готовите? Привет. Давромбек Мирзахмедов, ман якум участка ishлаган, якум участкалар билadi o'zbekchani. Salom Andijondan. Ассаламу алейкум, мощность с Кавказа от черкезов. Алейкум салам. Как уж варим 60 килограмм сегодня? Да, вот так варим. Ты завтра
Вечером зайди, я от начала до конца для тебя буду показывать, как готовится 60-килограммовый плов. Не охи, вайс сумалак об кофта мегир, ин об неку, ин гуш дорад, пиёз дорад, сабзи дорад, наход дорад, хушки бошад, мавиз дорад, а потом сверху برنج دارم تماما دیگر خیلی ستیل است همه کسا ملدیست رحمت iltimos saxiy insonlar bizlardan oziq ovqat mahsulotlarini ehson qilinglar do'konlardan qarzim bor oxirida nima 10:30 kechasi osh bo'lyapti va alov baland qurqitumi suvda Сейчас у нас 1 часов 26 минут. Некруз Махмудов, салам алейкум, аз Санкт-Петербург, машаллах. دل به نهار نزد دل به نهار نزد سلام علیکم کجا و یاش مسیح رستم خدا السلام علیکم مردم مسیح سلامت و سربلند باشید از شهر سنت پترزبورگ زنده باشید پترزبورگسی پترزبورگیانسی то есть аджр истат برای چی آش کرده استیم برای سهرخوری по-моему он умер один или 2 года назад люди они еще сказали да правильно говорите он был наш сосед короче ну не сосед ну где-то от моего дома до его дома километр. Да он 2 года назад умер. Земля пухом над него, или как говорится у вас. Аллах рахмат кылсын. Мен ойлоймун ки дар шаб шумо то саҳар хайтир карстон ҳамунба мешин суманак боин гуфта правильно сафар қаноатов салом алейкум муминҷон махмаев салом алейкум алейкум салом сафарбек аз Москва ту афғани Йилдирим نه من تاجیک هستم تاجیکستان با پیش کامل карате так говорит قهرمان Чоршамиев что за праздник брат ассаламу алейкум Турция Адана Рамазон Ramazon keldi, Ramazon degan bitta qo'shiq bor o'zbeklardan. Saharlik uchun osh pishiryapmiz, xayrot, ehsonlik. Нет, на сухур готовим. Салом аз Россия, шаҳри Нижневартовск. А минтақаи дуюм мешед аку? Обычно бачаи Нижневартовск, а минтақаи дуюм қати Ханты-Мансийск. Брат, ты сам откуда? Какой страна? Андрей Иванов. Я с Таджикистана. Я с Таджикистана, живу в Сагдийской области, Мачинский район, Сомоньон. А Сургут салом, салом алейкум, Гужор шахр, Шлёхи, Сомоньон, Бапеш, Кахрамон. Мы с Питер тамошо дарим оши оштона ёд карам.
کنی اکو باشد ساری خوری با خدا خیر نصیب تو میکند. خبرسکیدن سلام امید بای دن سلام امید بای کتکان سیزگه سلام رحمت سیزگه نمیفرونه شما نفرو بره نه بره با خوب تو نمیفرونه روما کرداش تینجل مرم دو خونه تا همون قایی نمیفروم دارم بس حرفو میفرامون دیگه کنیم شامپو گرفته سوق دا بیر جلال سوق دیسکی اوبلاست ما مارچینسکی رایون بچه دوشنبه ما زنده باشه رویستان ویستان با پیش رحمت در توشنا راست ویدی که مخیدین خان اعظم خان رنشی газель был. Правильно говоришь? Тот самый Рахматли Азам Акбархон, ваш друг. Я Ксями Александр, я вам ты просто гуфсода, я хакони гуфсода. Это Мухиддин Хонам тоже нету. کم شده خون در کرسنیاسکی نه این آدم سلخوستخ نکته والد شدی همون این در اون سوالی که بوده این اون کار کردی قطعی کار کردی نه بچی رفتیم در اوری توشتن نامو سلخوسته میگه سلاوش کار کردنی اونم های سلخوسته گفتنوهای ده توی نه سحری خوری رمضان Andrei da primit Allah naš post v Ramadan naši molitvi i sve blagi dela da prosti on nam grehi i da redi svoju milost. Amin. Ja kruž ljubkoj anora. Голомҷон Алаберганов, Туристонга, ассаламу алейкум. Узбекистан очень нуждается в вашей помощи, пожалуйста, не оставайтесь, нам нужна любая поддержка для нас, сейчас очень важно. Дай Бог тебе счастья и здоровья, бахти. Саламчик, Линнабад, алейкум салам. Приветствую, нормальный у вас замут. Мне 63 года. Чуть-чуть знаю таджик. Очень приятно. Ну, это Мухиддин хан, Акбар хан, они уже их нету в этом мире. Они в загробном мире. Они померли оба. Юра Гулов, Ошда Гиджоас, Масчуа, Холмурод Хайрулаевич, ассаламу алейкум, да дек час, Оши Палов, Гамзата, привет, какой ты человек? Таджикистан или Таджикистан? اکا دجه مرادبک شما هی پروردگار کشایشتان تیاد کس میکنه خداوند برکت یاد الله اکبر کار تیز گیره میکی کار تست مراد بجاور دست های مراد جان غلام محمد غلام صحبت چرا تاجیکی صحبت نمی کنی؟ آقا من به خود چنین قاعده گذاشتم اگر هر نفر از هر ملت با من هم صحبت شود حرکت میکنم که با زبان او با او صحبت کنم اگر زبانش را دانم به همان خاطر در اینجا روس ها ازبک ها و دیگرها
با من هم صحبت شده ایستادن. از همان خاطر من با آنها با زبان آنها سخن میکنم. اکنون که تو با من فارسی صحبت میکنی، با تو میخوام یک کمی با فارسی صحبت کنم. آقای غلام محمد. مامور جان السلام علیکم. غریب بچگان، من بچه تاجیک از ازبکستان. این تماما کامنتر شما شعر وارد شد که تا شعر که السلام علیکم غریب بچگان، من بچه تاجیکم از تاجیکستان. اوی просто забрали вот это Узбекистан, Таджикистан на Узбекистан. Короче, для себя сделали. Хая? Я من چای خور میکنده تجورا. او یا نه بخین تو. وی من در خونه شد بر دانچال خنیه و. افطار شده در جایشون نه آب نوشاکیف ای برای сахарихрия. Откуда ты так хорошо знаешь русский язык? Я с Таджикистана, я мачинец. Я же в Советском Союзе учился. Я был в России. В городе Сургуте был 2,5 года и в Красноярске тоже был 2,5 года. В 2007 от 2007 я не вышел с Таджикистана никуда. Я живу с 2007 плов это вот. Рис переворачиваем, чтобы одновременно варится. Чтобы вся эта рис варился. Если не переворачиваешь, один час готовится, а другой час не будет готовиться, потом желание не будет, аппетита не будет кушать такой плов. Из-за этого переворачиваю его не до дна, до моркови. Морковь не трогают сперва. Потом, когда полностью готовится, потом перемешивают этот рис с морковью. Привет, что готовишь? Серго, Типко. Серго, мы готовим плов таджикский. Мухаммад Юсуф Назарзода, салам, шеринар. این سال نفرم ندارم تو تو уже مستقل تاجیک شده. فرناخی یک مورم بینیم تو. Откуда ты так хорошо знаешь русский? Я же говорил. این ош احسان بله دلمراد قاسم احسانلیک. سلام علیکم از سمرقند. نقشی چی گفت؟ اوشی پلاوی تاجیکی. Зиадуллах, Хасан Бой Джураев, таджик, с тобой слушать русский армии, хочет служить нормально день. Не надо мне. Мне своя родина хватает, альхамдулиллах. Здесь мир. Война это плохо. Дай Бог, чтобы и в России был мир, и везде был мир. Мы за мир, мир. Раньше такие слова были. В 1 мая все так говорили. При Советском Союзе мир. Сколько килограмм рис насыпал? 65 килограммов. И вот сверху платок, видишь, да? Намочали водой
и сверху закрывают. Знаешь зачем? Чтобы испаренная вода не пропала просто, а рис варился. Если крышки, вот как этот тазик закроешь, оно нехорошо получается. Вот с тряпкой выходит 50% пара, а 50% останется, чтобы готовился рис. Муратбек Насруддинов, Хасан Хасанович, да. Знает такого артиста Муратбек Насруддинов. Он с Мадрушката. Узбекский плов, мистер. Маруфҷонако хуш омадед. Меҳмона аз худи кам меҳробод. Меҳр бутун овардан якум. Саломат бошад. Эй, киялом мекарде? Эй. Узбекский плов, мистер. Ин қишлоқ. Ассалому алейкум. Инҷа қишлоқи Сомониё. Узбекский. Да, узбекский, таджикский, где появились плов, знаешь историю? Нет. اینجا ساعت چنده؟ ساعت 20 کم دو شب. Узбекский плов это круто, таджикский плов тоже круто. Питер Басуат 23:38. Хасанбой Жураев, плов какой народный традиционная еда. Это плов среднеазиатский. Обычно таджики, узбеки готовят плов. Ну не знаю, киргизцы готовят ли или нет. И туркменцы. Ну точно знаю, что узбеки и таджики это почти одинаковая культура у них. بابا تاریخ آش پلو میدونه اگجا پیدا شده تاریخ آش پلو میدونه اگجا پیدا شده اگجا میدونه و این ازبکستان چی ازبکستان هم نغزه مثلا کنم پرسه که اگجا اولین بار پلو پیدا شده اولین بار در خود که ازبکستان بیایی که تلفای تاجیکستان بهای فرغانه و سمرقند Кутбуддин Зулайхо. Почему так много плов? Это для Эхсона. Раздадим. Машаллах, зачем так много, Серго? Это для 500 человек. Это рис местный, называется кенджа-йова. Очень вкусный этот рис. Кенджа-йова. Зира лопмич хел зира саломи Самарканд. Зирам согам. من مورد دیدم همه خودی بچه میمونن بچه یخل میستن Ганишер, слов, плов, узбекский еда или таджикский. Это сейчас я у деда спросил, он говорит, что сначала был в Фергане и Самарканде. И так появился этот. У нас говорят, что узбеки и таджики почти одинаковая культура, традиция. Из-за этого таджики тоже говорят, что плов наш, и узбеки тоже говорят, что плов наш.
Ассаламу алейкум, махшуба пеш. توی قچیگه به نیاکو محمد یوسف نظرزاده توی نیست اینجا سهر خوری محل شده تمام газмата платок надеюсь чистый, да, чистый. В плове жир есть же. Из-за этого это жир, пар выходит, а он такой смотрится издалека, а то он чистый. И на чистой воде замачивают, короче, и потом сверху ставят. Это вот зачем так сколько? Кутбидин Зулайхо. Это плов зачем там сколько время? Это плов для Рамадан. امروز نام کارتا نمیشه برای بچه ها چی تشکیل کنه قرق بروده چطور شنو همه علمای جوارت Да, мы дикуш, мы каждый день, каждую ночь готовим. Ассаламу алейкум, дядки, салам из Хабаровска, привет. Опять же, оштон, тут карсос. Бигрем, будет дидмеша, оштон. Не, вай. Буй намегира. На улице готовим. Как рис название, скажи. Я же говорю, что это местная рис, называется кенджа юва. Юва это место, один место. И там выращивают эту рис, называется кенджа. Джамшед Турсматов. Салам алейкум, барадар, машаллах, оши палами ха. Рамазан байрам. Бо бим шунид гапам, молодец. Хасамой Джураев, плов уйгурский традиционный еда, узбек, который наши говорит, таджики, который наши. Нет, это уйгурский. Да пусть будет ваш этот ответ. Ну, сейчас у нас это традиционное, из-за этого мы тоже можем говорить, что это наша. Пускай будет уйгурский. Разница какая? Все равно почти одинаково. Главное, что это вкусная еда. У вас каждый день плов или другие тоже готовите? Не, мы тут мужики только плов готовят. И кайла готовят. Кайла знаешь? Жареное мясо. Сейчас слишком дорого мясо, из-за этого плов готовят. Мачинский район нету кишлак. В моем есть постирал, матрешка, так и так далее, и так далее, и так далее. 56 кишлаков в Мачинском районе. Молодец, братан, Узотбек. Я город Андижан сейчас в войне, приезжай, нормально. Зачем? Война не надо. Пускай будет мир. Почему? Вот опять где-то вот этот процесс переворачивания риса 3 раза будет. 3 раза переворачивается это рис, чтобы готовился нормально и вкусно.
چشک چشک حال تال نپختن در نمک چشکه عبدالمجید صمدov iftorlik bo'lyaptimi yo'q saharlik از نوع اشعاری که شادوبه پیدا شده که برای گم نیست که بگذار گفتی شما باشه ما پروتیف نه ما زید نه جمشید ترسومات پلو از نوع اشعاری که شادوبه پیدا شده خوش تیار شد میکن نه اکو اصلا Мачинский район нету килок шаманов. Это точно знаю. Я армию Макарак, ну и так далее, и так далее. Всего в Мачинском районе есть 56 кишлаков. Так что самое это недавно Самуэ, это недавно это Сомонион. Не Самуэ, Сомонион называется у нас. Это не кишлак, это имя этого кишлака. В этом кишлаке есть еще кишлаки. Сколько мяса килограмм? Серго? 60. Не, гуш. А гуш 2 кило. 10 килограмм. Миротворец, дай Аллах вам всех благ и на здоровье. Пусть пойдет ваш плов. Бисмилля. Спасибо. Аш Бапеш, Джамшед Турсуматов. Додарджон, Германия, 1 тарелка отправьте. Конечно, адрес, локация поставь. Киньте нам локацию. Ассалам, туя Рамазона, не чеченец. Это не туй, это сахарлик учун. Барай сахарихури. Кенджа. Обычно с Таджикистана везут в Россию такие. Узбекские, таджикские, чайхани и столовые отсюда возят. Такой рис очень вкусно будет. Кенджа. Нур Йорух, ассаламу алейкум, брат. Какая разница, еда это не главное, жизнь. Да, правильно говоришь. Ассаламу алейкум. Масчо аз Нефтьюганс. Саламин киджоаку масчо. Саламин аш пиштиве, мен Бишкектен ko'rib жатам. Orzunlar qabul olsun. Rahmet. Danımmış mogarmış. Ben ya odam bu kimin sömgünü ki to umrama sömgü ne mekram varamtım. Doğruya ko. Kaytarmış saat seyni varamtım. Mustafa Hasanov saat seyni mumdan gire. İspet yerine 10 minut vakta. شوی های خوجم غالب شو همه جقید برا شویا علی السلام من اصلی از توکیو ژاپن من مردم مشهور دوست می‌دارم سلامت باشید توکیو 아리가토 همه خوشم باور کنید شما با همین بلاگرتون که همین بچه‌ها تو بای کردن مشکل کرده دانومی خدا مرا اکا اوشلامان اویگوری تمام تیار قلگان
У нас в Краснодарском крае балдо, очень вкусный и большой. Название риса говоришь, да, балдо? Или какая-то еда такая? خیلی بده این شینه بابا خیلی بابا لوب نکن Самый лучший плов в Исфаре, масло загир, рис девзира готовим. Шере нар Исфаре гавзане кишмора. Гавзане. Рост мегу, оши девзира қати равғани загир. Баче Исфаре бисёр ҳам хеле мехӯранд. Во бия лаззат мехӯранд ташки. Неки равғани сипсиё. Таджикский друг, история плова, уйгурский лагман тоже. Хасанбой, Рахмат ако. Мамадназар Соиб Назаров, салом бародари киҷои масчои манам ту. Ман тағом умудам. Робия, салом. хоҳари азиз чӣ хел? Аконҷи бе. Не, шумо мешне. بابا چه کرده؟ سلام زورا خان عبدالرحمنم حاضر گفتم که حاضر برنج در بالای سبزی ایستادگی است برای خاطری برنج پختنش تنها برنج تگارو میکنن تگش بالا بالش رو تگ میکنن که تا اینکه یک خیل برنجش پزد بعد از آن که برنج میپزد بعد سبزی رو یعنی هم بیخی گفتگی شما رو با برنج آمیخته میکنن آمیخته شده بعد کشیده میخورن معده کریس آش زور بولاده یا ازبک город Андижан живу уйгурская еда лагман тоже учи история Диловар Маҳмадзода Қайсиқишлоқ Сомониён оши нағз омада ош тупоқ ака Исматилло بگذار در تمام دنیا صلح و ثبات باشد آرامی باشد جنگ و جنجال ها نباشد برای که مردم همه آسوده زندگی کنند پاور برحمش اسرار سلیمانov Хасанбой Джураев, ваш плов Хорезм похоже. У нас рейс все размещают, когда хороший будет андижанский плов. Ошпаз از اشپز وابستگی دارد بچگان نمیدانم شما چند ساله من فرخندی کلانیم 48 ساله فرزند هم 48 ساله همه خیلی آش از پزندش وابستگی دارد راست میگید بابا روزا زکروایچ что хорошая водка нет да никто ничего да у нас хорошая это вот видишь чайник черный это чай варим в этой чайнике и чай будем кушать да пьем чай извиняюсь qaydaysizlar tojikistonda молодец ребята за эту голову 60 килограмм да правильно говорите это мало но можно побольше добавить по мере возможности мы так делали
ماه رمضان مبارک برادر عزیز. سلام از شهر شمس پترزبورگ. سلامت باشید. سعید شیرازی اینجا کجا باشه؟ دردانش شخبازوا قتلی siz tojikmisiz? Ha, men tojikman, Tojikistondan. Считаю, я мясо здесь мало, это примерно 50 грамм мяса, 1 килограмм рис. Да, это очень мало, но все равно какая-то доля вкус будет, это, вкуснее будет, чем без мяса. Салом, за килограмм риса мясо будет. Саид Шероз, мардум махчо гуфтеш салом ай Бадахшон. Все добро, салом бада Шаид Турсунзода. Кадом шахр. Это Абдул Хаким. Свет дорен, постоянно я движок кор дорам. Нет, свет постоянно. های دوستان سلامت و سربلند باشید. پریمیر من 2 ساعت 3 ساعت قریب کی افیر میکنم و همون خاطر خسته هم شدم. یک کمی دم گیرم. این آش پختگی فقط کشیدن خوردنش میموند خلاص. کسانی که انتظار بوده که تو آخرش میرم چی گام بشه، خلاصه همین فقط رش مونده است. یک بار دیگه سبزی را قطعی برنج ارالش میکنن میکشن تا اون ساعت 3:30. حالاتون بخیر. شام همه بخیر شدی باشد. در امان الله باشید. توپ اگر اکو زره دیا جان نمونده.